Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pazari, ahanbada maroiba pau. Mukhyamantri Nongthoman Biren hairi, Manipurda khundaminariba kanglup khudingmak sarkarna masak khangi haibadu sarkar asina thabak oina utpa ngamle. Mahut Mantri Yumnam Khemsan hairi, miyamgi mot lauraga Greater Imphal bu hena masak thokpa sohor ama ohenaba sarkarna honari. Surasanpur Jilada angangsingda paktakna lok lahewa amati khong hamba yauna tongan ba laina kaya sandorakle hairi. Shiv Sena Manipur State ki President M Tombin hairi, Manipurda popi thaba yauna drug sauna karbar toribasing ahak paserak pibagi matam oire. Amasung nupi singna ising yoksin bamadi lu nanbagi thabakta kathokpaga lenana thabak tobagi Rashtrapati Draupadi Murmuna nupi singbu thagarba phongdorakli. Mukhyamantri Nongthoman Biren hairi, Manipurda khundaminariba kanglup khudingmak sarkarna masak khangi haibadu sarkar asina thabak oina utpa ngamle. Kangpokpi jilagi Isum Kairap Kom Village da Berkap Le Reizu Festival hongdokladuna Mukhyamantri nai Raija sida khundaminariba kanglup khudingmak aikhoigi isil inaw ngaktani. Kanglup masa asoba haiba khaidana kanglup sing adugi masak takpa yaba museum kuntramari mamangi BJP sarkarna saduna thamkhre. Raijagi BJP sarkar leiringaida kanglup asobana kanglup masabu kaidongaide su namthaduna thamba oithokte madu thingnanabagidamak sarkar leiri haibasi miyamna kaubiganu haiki. Mukhyamantri hai madugi makha chatharakpa saruk ama oina handak pangthokiba Sangai Festival da Sangai gi horokpham oiriba Moirang Khunawgi Sangai Ethnic Park da Manipur gi kanglup khudingmaki yum sarga thamki. Maduda kanglup khudingmakna haraute ambaga loinana makhoi gi yum singi mamangda lepkibadu ubada mahaki thamoida nungaiba poi. Manipurda khundaminariba kanglup punthra mari mangna kanglup amana kanglup amabu ikai khumnabu utkadabani amadi bebhar taunakadabani. Magna hai minority tribes singna makhoi gi thabak thoram sing masak thongna pangthok sabang ngamnabagi damak handak puthokiba budgeta makhoi gi oiba akhanaba sanpham haptuna thamlai. Maihorol dagi lejaraglaba nar ki saktam aikhoi ngakna sanaba honasi nongsup lamgi sanabi uraga maduda matau tamgumsi. Mukhyamantri na hai Hingana Honabada, Waba Ngang Bungamzada. I see Pamine, I see Toning freely to Bungamzada. Yamna equation of the labor state. Magi power Tanarakpada. Magi community strength Tanarakpada. Maduna Kariswe, a pick Lejaba Mayampuna Maxidi, Kong and Netla Nela Tambadona. Maduma Mayam the Ubadagi, quite again now. Mayamgi Hakpin and Honoram say, Tribe Kuntraga, Marigi. Museum Masam the world low in Izati Kudimakis Halam. I never period a message the Nakoise, Equigi governments in an Akoibo community, a more in a Kongai story, Nogi the Makai Lay Hypotonia. Mahut Mantri Yumnam Khemsan hairi, Miyamgi mo lauraga Greater Imphal buhena masak thokpa sorama ohenaba sarkarna honari. Imphal sorda mi senbigi sang hengali basi hanana ningthina plan tawdana semgat sagat khibadagini. Imphal ki City Convention Center da Raja Sarkar ki Town Planning Department sinduna the GIS based Master Plan of Greater Imphal for the Horizon Year 2043 haibihiram da pangthokpa Raja Thaki nongmagi oiba workshop amada saruk yaraduna Sri Khemsan hai Town Planning Department na School of Planning and Architecture SPA Bhopal ge kusamna ngasi phawbuda lamtamasida thabuk thorum kaya khongjel yang na paikhalagli. Mangnai, ngasi pangthokli ba mifam masina Imphal sorbu masak thokpa sorama ohenbada sauna mateng panglagani masi thabak ta onthokna ba honabada mipum khudingmaki asoba daita lei. Planning Department na SPA Bhopal si cabinet ki decision lauraga engage tawraba matungda sigi thabak progress matang laagasu sagi sahi kungi matungda orakadaba Manipur haijabadai ngasi hana phajana plan tahodaba manba kogi capital Imphal Sida Gari Sinkalaiba duga lambi masa mayam sida thoiba problem sing adigi khoraman kaithen gi leidiba kogi issue mayam si mayam si loina yengakanda not only sarkar kaktana si initiate tobuna taba workshop ma tawrakanda tongan view lawraga kogi rectify tobya hapsan ba mayam du yengminasi Ngasiki Thoramaduda PDA ki Chairman Lorembam Rameswar Maitei amati Mahut Commissioner M Joy Singsu saruyaki. Tourism Corporation of Manipur ki Chairman Karam Syam MLN hairi mama singna masa singbu school da mahi ningthina tamhanbana masa sing adu lairik soidana hairagani haibigi wakhalonda tumina leithokpa sumloi.
ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯋꯤꯗꯣꯁ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ 10ꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ శ్ꯔꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯄꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ Sri Samna hai angang ama semada mamana mapadagi hena daida sawi angang singbu thaksi kasi leiba maram okpa angang ama oina piklingai digi hauna semgalabadi makoina hayeng sauraga apaba mi ama sungsoi soidana oirak pangamgani BJP Wangkai Mandolna Sinduna Masigi Mifam Imphal gi Hotel Classic Grand ngasi pangthokre Mifam aduda Dolgi State President S Sarda Devi LDA gi Chairman M Asini Kumar Singh amadi Wangkai Kendra gi MLA T S Arun Kumar na Singba sangnai reba mi ki asar yaki Thormadu wangang mada Srimati Sardan hai Dolgi Karmi Punu Mangna Dol asibu hena Pagarana Bagitamak Sokta Balitan Honagatapani Karmi Singh Nasu Dol Asigi Niyom Kanglon Ngang na Sananaba Mahangna Apil Tauki Malem gi nupi gi numina lakpaga loinana Akashbani Imphal gi ipau kangbuna mathauna lerebi thoidok hendoglabi Manipuri nupi singi mapau leptana purakli Thabak phangdabigi samasya sauna mayoknariba iramda Manipur asida honaba kanbi thauna phabi nupi kaya thoglakpagi wari leptana tari Makoigi manungda Singmairong Assembly Road tagi Khwairakpam Sibani na marketing gi thabak mai pakna chathaduna senthok leina hingba ngambi nupi ama oiri hiramasigi matangda paudam ama Social media yauna khongjel yangna saukhalaklibba platform bu miyoi kharana lana sizinabagi thodok wathok kaya toina thengnarabasu technology asibu achumba aphaba maikaida sizinaduna hena phaba punsi mahing ama puraknaba hotnaba migi masingsu leptana thorakli Social media bu marketing gi pambai ama oina sizinaduna phirol yauna potlam kaya yonduna senthok leina hingba miyoi kaya su leiri Makoising adugi manungda ama oiribi Khwairakpam Sibani na sel thum tanbagi lambida changsilaklibi nupi oibisingda marketing gi chawrba mangal ama piri mahakna sinpham asida mahaki manaw nupi aniga loinana thabak tawduna senthok leina hingba ngamli nupi ama oiraga khwaidagi ahanba step to empowerment ze financially independence oibaze sirina khwaidagi important oibane na khalle kaigino da hujikan matamjidi akoi space adagidi akoigi mayam social media use toraga pot yonba khotpa siguma any form of earning se yamna laire Pradhan Mantri Narendra Modi gi Digital India gi chawrba manglan asiga iroinana nupi oibi kayana Sibani gumna marketing gi lamda kan honarabadi sel thungi lamda mipal tangdaba lamdam ama semgalakpada chawna mateng oigani Akashbani Imphal gi pawgidamak Moirangthem Ravichandra Thobal Jilla gi Kiyam Wang Mataba da leiba Kiyam Wang Mataba with Youth Welfare Association gi sanglenda nongmagi oiba legal awareness program ama ngasi pangthokre National Commission for Women gi lamsing makhada District Legal Services Authority Thobal amasung Kiyam Litan Pok Legal Aid Clinic ani ne kusam naraga thoram adu sinbani Malem gi nupi gi numit thoram ga mari lenana sinkiba thoram adu gi maruiba pandamdi Bharat Sanvidhana leibak asigi nupi singde piriba hak kaya adu mamutana khanganbani Tabiriba pawasi Akashbani Imphal degini Kalin tha sanglakpaga loinana Surasanpur Jilla da angang singda paktaknana loklai ho tawba khong hamdaba amasung atai laina kaya naba haurakle hairi Jilla adugi Molnom subdivision ge manungsana leiba Songtal village da hairiba laisat asi paksana santorakpa thengnare Songtal village asi National Highway Sama ani B gi manakta leiba Surasanpur district headquarters dagina kilometer sama kullamna leiba yum sama kullum tamak taba khungangamani Mafam aduda sarkar gi primary health center amakhak Sinzol da leiri adubu doctor singna strike sathaki badagi miyamna ana laingi lamda sauna khudong sadaba mayokna hale Aikhoi gi Surasanpur Paumi Francis Songaten hai mafam aduda leiriba school ani ningthokaba numit phawba sudi thatokre masi mahiroi singi marakta laisat asi ka hen hengalakpadagi lokotpa khongthangni Songtal Government High School mahusagum hanglabasu hausik leiriba laisat asina maram oiduna mahiroi karakbagi sam gyamna nemle hairi Songtal village da hauzik thengnari ba khudong sada basing adugi matang da paladuna Songtal village gi sip Thangkhan Siam Goite na aikhoi gi Surasanpur Paumi Francis Songate da asumna phongdoragli I am Thangkhan Siam Guite, Chief of Songtal. Lately, there have been a lot of sick people in my village. We don't exactly know the cause, though it could be viral fever or flu. I request the concerned departments to please dispatch a medical team so that these sick people can be tended to. They have to travel over 100 kilometers to the nearest district hospital, which is very far for someone who is already sick.
शिव सेना मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट एम तोम्बीन हाइरी मणिपुर दा पोपी थाबा यावना ड्रग साउना कारबार तौरिबसिंग अहक पचैराक पीबगी मतम ओइरे इम्फाल की बाबूपरादा लेबा शिव सेना की ऑफिस दोल असिदा नौना संगलप मियोइसिंग ओपगी थोरमदा वा ngangaduna श्री तोम्बीन हाई मणिपुर विधान सभा ngarang war on drugs सदस्य पुनमंगना अमत ओइना थेंगनबा लौकिबा वारेप अदु यामना ऐतिहासिक ओइबा वाफमनी मणिपुर विधान सभा लौकिबा वारेप अदु शिव सेना लुमना लवी मांगना हाई मतम अमदा चाइना ओपियम वार थोखरबा मतुंग चाइना चाखोलबा लेबाग अमा ओइरखी मणिपुर ददी मियोई खरना कांगलुप खरबु मुथलगे हाइबगी वखलोंदा पोपी थाबा अमदी ड्रग ललोनबगी थबक चथरगली नुमित खुदिंगी ड्रग फाबा पोपी याथतपगी पाउ सरकार असिना थबक कया संगसिली श्री तोम्बीन हाई पोपी थाबा अमसुंग पोपी लोकपगी मरमदा मुन्ना खंगलबा मियोई कया युमथंगनबा लेबाक असिदगी लाक्लबर हाइबगी सिंगनबा लेरे मसिद नतना पोपी थानबा अमसुंग ड्रग सुंगनबगी दमक सेनफम साउना थादबा मियोई सिंगसु लेरबरा हाइबसिनी मांगना हाई आरोप लेबाक सिंगदा ड्रग ललोनबा अमसुंग ड्रग साबा मियोई सिंग अहक पसेराक पीरी अदुबु गणतंत्र चटपा भारत कुमददी ड्रग ललोनबा मियोई सिंग फारबसु मतम खर लेरगा थादोगली मरमदुना लमदमसि कनगे हाइरबदी असिगुंबा कारबार तौबसिंग अहक पसेराक पीबगी मतम ओइरे मणिपुर तौगे हाइना तौबा अखोगी कांगलुप असिबु मुथटकेना खनबा स्पोर्ट्स हाउस ने हाइबसि थुगानबा होनबा लाइगासु हाइबदा खुद थेपदु यावरबा अखोगी मणिपुर गुंबा मसी मुथननबा ड्रग की वार अमा संगसिल्ले हाइबसे मसिगी टारगेट असे अखोगी तुंगी खोमुन मुथननबा लाइक लाइसु हाइबा छात्र नहरोसिंग मुन्ननबा मसी थंगनबा अखोगी कंट्री सिंगदा ममिंग पनिंगदे पोपी थाबगी कांदौना थारगा करमबतोन मही चाले हाइबसि यामना मुन्न खंगबा मखोई खरसिना ह्यूज अमाउंट पैसा फाइनेंस तौरगा मणिपुर की मियोई खर खुसमनरगा पोपी थाबगी थबक अमा चथबसि ड्रग्स की वार अमा मणिपुर चथरे मयांग इम्फाल बिष्णुपुर फाउनब लंबीदा खरसा सोक्तुना लेरे हाइबा पाउ फंगबदगी यूनिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कमिटी मणिपुर की वॉलंटियर्सिंगना खुदक्ता संगसिंदुना कनमंगम खरै सोगलबा खरसा अदो मयांग इम्फाल चरोई बुंगदगी अमू सिंह अमदी गांधी कौबा मियोई अनिना फार्म द चटपदा थेंगरखिबनी कमिटी असिगी मेंबर सिंगना असोपा सा अदो मनांग नकपा वेटेरिनरी हॉस्पिटल पुकतुना निंथीना लायंगलबा मतुंगदा कैबुल लमजाव नेशनल पार्क की साफगदबा मफम अमदा स्टाफ सिंगा लोइनना असोय एंगाम थोक्तनबा येंगलगा थादोखरे हाइरी असम राइफल्स के नोने बटालियन सेंदुना जिला अदुगी खोपुम बेलेस द लैबा डॉन बॉस्को स्कूलदा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम अमा ngasi पांगथोखरे थोरमदु असम राइफल्स की कंपनी ऑपरेटिंग बेस न सिनबनी मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सेंदुना इम्फाल की मपाल कांगजे बुंग चतरी बतरामापन सुबा गवर्नर्स कप की ngasi की मैचिंग द इम्फाल राइडिंग क्लब ना सिंखई हुनबा पोलो क्लब पांजिल तरा अनिते थोइखरे अतोपा मैच अमदना एक्स पोलो क्लब वांखैना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब बी बु पांजिल मापन मरी द थोइखी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मखादा लमलोंग थोंगखोंग आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड सतरीबा सही तरा मरी मखा की इंटर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट लिसिंग अनि कुनिथई कुलुमदोई की ngasi की मैचिंग दा बालानंद फुटबॉल एकाडमीना MYDC बु पांजिल तरेत सुइनोदा थोइखरे अतोपा मैच समदना पेलुम लमहिल लोम अमसोंग सोकदेक पांजिल अममम सनदुना ड्रॉ सटखरे आकाशवाणी इम्फाल की पाउ कांगबुना नोमाइजिंग नुमित खुदिंग की लेप्तना संदोकलिबा अखनब थोरमदा हयेंग अयुक पुंग 3:40 मणिपुर की अमत ngairaba karang इथत संदोकनी थोरमसी कंगला अमसुंग संगाई चैनल अनिमक्ता संदोकनी यूट्यूब चैनल AIR इम्फाल दसु लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी नुपीसिंगना मसागी ओइजब थीदना इसिंग योक्सिनबा अमसुंग लु नानबगी थबकता कथोपगा लोइनना थबक पाइखतपगिदमक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना नुपीसिंगबु थगब फोंदोखरै नई दिल्ली जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन हौतोलदुना राष्ट्रपति हाई थौरांग असि हौतोपगी मरोइबा पांदमदी थगनबे इसिंग योक्सिनदुना थंबनी अरोइबदा मरोइबा पावमो मुख्यमंत्री नोंगथोमन बिरेन हाइरी मणिपुर खुंदामिनरिबा कांगलुप खुदिंगमक सरकार मसक खंगी हाइबदु सरकार असिना थबक ओइन उत्पंगमले बहुत मंत्री युमनाम खेमसान हाइरी मियाम की मोट लौरगा ग्रेटर इम्फाल बु हेना मसक थोप सोर अमा ओहेनबा सरकार होनरी सुरचानपुर जिला अंगांग पाक्तकना लोक लाइहो खोंग हांब यावना तोंगान तोंगान बलेना कया संदोरकले हाइरी शिव सेना मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट एम तोम्बीन हाइरी मणिपुर दा पोपी थाबा यावना ड्रग साउना कारबार तौरिबसिंग अहक चैराक पीबगी मतम ओइरे अमसुंग नुपीसिंगना इसिंग योक्सिनबमदी लु नानबगी थबकता कथोपगा लोइनना थबक तौबगिदमक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना नुपीसिंगबु थगत फोंदोरकली पाउलाइजरे।